Grupa mladih devojaka koje su okupljene u udruženju Osnažene u više navrata objavljivale su informacije o osobama koje razmenjuju osvetničku i maloletničku pornografiju. Iako su se obratile tužilaštvu, reakcije nema. O tome pričamo sa našom gošćom, poverenicom za ravnopravnost Brankicom Janković. Gospođo Janković, dobar dan. Hvala vam što ste ovdje. Dobar dan, hvala i vama na pozivu. Upoznati se sa onim što su Osnažene objavile, kao i to da su se obratile nadležnim organima. Kako vi objašnjavate tu činjenicu da prosto nema reakcije na to? Hoću da verujem pre svega da nas je sve uznemirilo i negde navelo na duboko promišljanje. To je vrlo važno novinarsko istraživanje koje je grupa ovih hrabrih devojaka uradila, mislim, na Osnažene. I zabrinjavajuće je istovremeno što mi nemamo reakciju nadležnih organa i prosto to jeste pitanje da li postoji i kod njih svesta, da ne pričamo o opštoj javnosti, koliko su velike razmere ovog problema i koliko je to zapravo nasilje koje se dešava u digitalnom prostoru i naravno svi drugi oblici zlostavljanja, uznemiravanja, krenut ćemo kasnije šta sve od toga postoji, da mi još uvek, zabrinjavajuće da još uvek nemamo reakciju. Ovo je istovremeno i moj apel. Zaista je teško razumljivo da je, koliko ste rekli, meseci? 5 meseci je prošlo od objavljivanja prve priče, da nemate reakciju jer nasilje u digitalnom prostoru, seksualno uznemiravanje, seksualno nasilje, bilo koja vrsta nasilja u sajber prostoru je jednako opasna kao i nasilje, fizičko nasilje u ovom offline, u analognom svetu. S time što njegove posledice mogu biti i mnogo veće i kompleksnije s obzirom da se danas zapravo, da je digitalni prostor upravo postao mesto zapravo šuma, nepregledni prostor reakcija. Prosto tamo se život preselio i tamo možete imati mnogo više ljudi koji gledaju upravo to nasilje. Neki od njih uživaju. Vi od tog nasilja ne možete da pobegnete. Žrtve mogu da budu suočene sa traumom godinama iza pojave, u konkretnom slučaju snimaka koji su bili fotografije i snimci polno eksplicitnog sadržaja koji se mogu pojaviti nakon nekoliko godina jer je taj digitalni prostor drugačiji. Prosto ne uzimaju se u obzir dovoljno specifičnosti i opasnost koja se tamo dešava. Čak imam osjećaj i neki utisak da skoro da ne postoji strah da su izvršioci zaštićeni iza lažnih profila, da tu na internetu izbacuje sve najgore iz sebe i da se tamo zapravo rešavaju brojni problemi koji utiču na naše živote. Ne samo na žrtve nasilja, na sve nas, na njihove porodice. Taj sadržaj može iznova da retraumatizuje žrtvu. Dakle, to je zaista jedan vrlo veliki problem i da ne postoji klima uopšte u kojoj se žrtva ne suočava ni sa kakvom stigmom i osudom. Naprotiv, mi ovdje zaista... Možda baš zato što nema te reakcije nadležnih institucija, ali ono što također zabrinjava u ovom slučaju kada govorimo o devojkama, to su mlade devojke iz grupe Osnažene koji su nakon što su objavile tih nekoliko istraživanja počele da odbijaju preteće poruke. Da, jedna od poruka koju su dobili, to su i ovdje pričale u studiju, bila je, citiram, živećemo vas zakopati. Da li je moguće da to nikog ne interesuje? Da li je moguće da policija njima nije dala neku vrstu zaštite i da to možda bude povod da tužilaštvo pokrene istragu? Dakle, oni imaju sve moguće dokumente koje su te devojke istražile. Upravo sam vam i rekla da me to posebno zabrinulo, zašto sam videla i kod vas u emisiji pojavljivalo se još u medijima da su one iza toga bile upravo izložene pretnjama i to vrlo ozbiljnim pretnjama. To pretnja koju ste vi sada naveli da će ih žive zakopati, pa mislim zaista šta još treba neko da kaže, napiše, objavi da bi neko ozbiljno shvatio tu pretnju i to jeste upravo ovo o čemu govorim, da ne postoji ta klima podrške za žrtve kada vi izađete u javnost i ispričate sve ono što ste imali priliku da vidite u tokom svog istraživačkog posla, jer one su zapravo istraživale šta je sve to što se dešavalo na Telegram grupi. Kaže da su se tamo prosto delili snimci i drugi videomaterijal koji je bio polno eksplicitnog sadržaja u desetinama grupa, da je jedna od njih brojala 36.000 ljudi. Ovo govori samo o razmerama zapravo problema i ističe se taj utisak da bukvalno nikog nije briga i da niko ne tretira dovoljno ozbiljno
ovu vrstu nasilja koja se dešava u digitalnoj sferi, jer tu nema nikakvog opravdanja da nemamo kapacitet. Prosto to je nasilje koje je realno. Ono je isto tako stvarno kao i ovo drugo nasilje. Treba uzeti, evo gledam negde da li imam podatak je, da naš Republički zavod, gledam da ne pogrešim procenat, 81,2% naš Zavod za statistiku kaže da je korisnika interneta, 74,3% koristi socijalne mreže. Dakle, to je zaista jedan broj ljudi. Imate gotovo čitavo stanovništvo koje koristi internet, koji nam je mnogo toga dobrog doneo i naravno sada da sve ono brzi ovaj napredak informacionih i komunikacionih tehnologija je naravno olakšao naš život, ali je istovremeno stvorio nove ili je olakšao stare načine za vršenje nasilja. Sve ono što nam se zapravo dešava u ovom analognom svetu ili offline svetu, više nisam sigurna kako bi trebalo da naš realan život nazovemo. Sve se preselilo na internet zato što su ti patrijarhalni obrasci kršenja ljudskih prava i kršenja prava na privatnost, na telesnu autonomiju, na integritet. Sve ono što nam se dešava u ovom prostoru se preselilo i na nasilje. Mi smo ponovili smo inicijativu koju smo Ministarstvu pravde podnijeli 2022. godine. 24. maja ove godine smo ponovili, uzimajući upravo u obzir činjenicu da se je radna grupa upravo radila i radi na izmenama krivičnog zakonika. Mislim da je objavljeno juče da kreće javna rasprava. Tražili smo Ministarstva pravde kao ovlašćenog predlagača da se propiše posebno krivično delo zloupotrebe objavljivanja snimaka polno eksplicitnog sadržaja. Da je ovo posebno naglašavam kao naziv, zato što se negde odomaćio i u medijima naziv osvetnička pornografija koji nije adekvatan, jer upravo sužava domet dela i implicira da je delo izvršeno od strane partnera, a termin pornografska prosto je pogledan za žrtve jer implicira da je žrtva snimala snimke koji su pornografskog sadržaja. Tako da bi upravo i sam naziv dela trebao da odražava to realno stanje i mi smo ga i nazvali to kao krivično delo zloupotrebe objavljivanja snimaka polno eksplicitnog sadržaja. Imamo i najnoviju, u međuvremenu se i od 2022. godine, 16. novembra, kada smo mi prvi put podnijeli inicijativu i za toga imali sastanak sa ministarkom. Upravo sam htjela da vam kažem da smo imali jedan od sastanaka sa ministarkom pravde koja je prihvatila i shvatila ozbiljnost problema o kojima smo govorili, jer pored ove inicijative podnijeli smo i još za nekoliko članova koji se odnose na krivično delo silovanja koje treba upodobiti sa Istanbulskom konvencijom. I tražili smo izmenu zakona o izvršenju krivičnih sankcija. Pričala sam o tome jednom prilikom sa vama koje se odnose na propisivanje obaveze državnih organa, odnosno zavodskih sankcija da obaveste žrtvu nasilja onda kada je osuđenik završio izdržavanje kazne zatvora ili ako je pobegao zbog toga što su to veliki rizici kada se radi o femicidu, odnosno ubistvu žena. I mi smo tada, ona je tada pokazala razumevanje, međutim, od tada se ništa nije desilo. Mi smo zato ponovili ovu inicijativu, što ne znači, naravno, da neće biti u tekstu. Ja zaista verujem da će postojati razumevanje, jer mislim da bi bilo suvišno o tome pričati da li mi treba da pravno uredimo i da pravo prati život. Dakle, za Boga, mnoga krivična dela nisu postojala pre 20, 30, 40 godina, upravo sve ono što se dešava u internet prostoru. Pravo mora prosto pratiti život. Ja bih voljela kada bi moglo da prati tom brzinom kojom se zapravo razvija nauka i tehnologija i uopšte mogućnost sredstava za vršenje nasilja. Međutim, pravo uvek kaska za životom, ali sada više ne bismo trebali da dozvolimo s obzirom da idu i druge izmene koje podržavam, jer zaista nam trebaju strože sankcije za nasilje, za silovanje. To su sve stvari koje zaista vredi pozdraviti, bolji položaj žrtve, ali bi moralo naći svoje mesto i kažnjavanja, bolje definisanje, propisivanje ovog krivičnog dela kako bismo zaštitili žrtve nasilja. Kažemo, u međuvremenu imamo i
novu evropsku direktivu koja također obavezuje države da sankcionišu to nasilje u sajber prostoru i da propišu deljenje upravo pornografskih snimaka i fotografija. Ima dalje čitava direktiva, ali nije tema našeg razgovora, i zabranu sakaćenja ženskih polnih organa i tako dalje, da ne nabrajam sve ono što je predmet najnovije evropske direktive koje obavezuje i nas, naravno, kao državu kandidatkinju. Imamo i primjere iz uporedno-pravne prakse. Crna Gora je prošle godine u regionu, pričam zato što nam je tu negde najbliže, 2023. usvojila i izmenila i propisala posebno krivično delo. Imamo i kod suseda u Republici Hrvatskoj također i imamo neka njihova iskustva. Imali smo priliku da čujemo, imat ćemo priliku da čujemo i sada jednom 21. oktobra kada na poziv organizacije FM Plac gdje će prisustvovati koleginice iz Hrvatske, gdje ćemo imati priliku još jednom da čujemo i eventualno izbegnemo nešto što nije najbolje propisano, recimo, kod naših suseda u regionu, jer treba iskoristiti naravno i tuđe iskustva i ako vidjeti šta je ono što je eventualno bila greška u propisivanju, jer što bolje propišemo to krivično delo, imat ćemo bolju primjenu u praksi i u krajnjem slučaju propisivanje ovog dela ima i preventivnu ulogu, zapravo odvraćanja potencijalnih izvršilaca od vršenja ovog krivičnog dela. Jer, kažem vam, moj utisak je generalno da se to nasilje u digitalnom prostoru, pa i ovi slučajevi, kao što vidimo u ostalom od devojaka, pogledajte kroz što one prolaze sada, potpuno nezaštićene. Da jednostavno ne postoji nikakav strah, niti postoji strah ni od osude, niti od kazne, niti uopšte od reakcije javnog mnjenja. Kao da smo svi gluvi i slepi za sve ono što nam se dešava. Ja razumem da uvek postoje neke preče stvari, ali hajde da se vratimo na fabrička podešavanja i da govorimo o ovim vrlo ozbiljnim životnim temama. Institucije nemaju nikakvo opravdanje. Ne postoji za nereagovanje. Dakle, ovo je ozbiljno nasilje, ovo je negdje istovremeno i moj apel institucijama. Verujem da ćete reagovati i pokušati da dobiti informacije od MUP-a, odnosno tužilaštva. Pomenuli ste udruženje FM Plac, pa ću vas pitati za to. Oni su objavili istraživanje diskriminacije žena na radnom mestu. Kako oni navode da se ta diskriminacija najčešće ogleda na mogućnosti napredovanja, to je 39,2% žene su rekle, neisplaćene dnevnice i neplaćeni prekovremeni rad, 18,4%, povredama u vezi sa korišćenjem porodiljskog odsustva 17,1% i seksualno uznemiravanje 13,5%. Šta nam ovakvi podaci govore? Jedino mi iznenađuje poslednji podatak. Mislila sam da je seksualnog uznemiravanja još više, a svi ovi podaci su nešto što mogu potvrditi iz prakse institucije koju vodim, jer je diskriminacija upravo najčešća kada se radi o tržištu rada u vezi sa nemogućnošću napredovanja. Dakle, i toj vrsti diskriminacije su izložene posebno žene. Imate taj fenomen upravo polomljenih lestvica u karijeri kada žena koji nastaje upravo onda kada žena rodi dete i iza toga je naravno izložena, nije izložena, prosto ima mnogo više obaveza i mnogo manje mogućnosti da se usavršava i napreduje, ali postoji jedan period života kada je naravno prirodno fokusirana na dete, na brigu o detetu, na proces samvaspitanja i tu upravo nailazimo i na najveći slučaj diskriminacije i da žene iza toga mnogo teže napreduju jer se kod samog procesa odlučivanja o napredovanju uzimaju mnogi parametri u obzir, a to ne ide na ruku ženama koje prosto tada nemaju dovoljno vremena za usavršavanje. Opet vraćam zbog onih nejednakih odnosa i pozicija žena u društvu i očekivanja od njih da su uvek one te koje se brinu o porodici. Ovo drugo što ste naveli je bilo pored nemogućnosti napredovanja. Neplaćeni prekovremeni rad i porodiljsko odsustvo. Je vrlo problematično. Naravno, porodiljsko odsustvo je u vezi s ovim što sam vam rekla i potvrđujem da su i to i najčešći primjeri iz naše prakse. Bilo bi dobro da se prijavljuju. Ovo je moj istovremeno poziv ženama da prijavljuju ovakve slučajeve diskriminacije. Vi ste dosta izdali preporuka. Najveći broj smo i rešili. Najveći broj slučajeva koji je došao pred instituciju je i rešen. Ali
ne odražava taj broj pritužbi realno stanje. Imamo mi jednu tu kulturu neprijavljivanja i prevelikog tolerisanja uopšte kršenja ljudskih prava pa i naših radnih prava i strah, naravno, strah od viktimizacije, strah od obraćanja, nepoverenja u institucije u krajnjem slučaju, bez obzira što imamo veliki broj rešenih predmeta. Ljudi se plaše da prijave, misle da će dobiti otkaz. Najteže je tu upravo prijaviti, ali imate i zabranu viktimizacije. Mi zato pozivamo i kažemo da je najveći procenat naših preporuka u praksi prihvaćen između 80 i 90%. Mislim da je to nešto što bi trebalo da bude ohrabrujuće za one koji nas u ovom trenutku gledaju. Neplaćanje prekovremenog rada je posao za inspektorat za rad, ali sve što je do sada nama stiglo mi smo uvek prosleđivali, ako je to u domenu inspektorata za rada. Da, gledala sam na vašem sajtu da imate dosta preporuka koje ste upravo u vezi sa ovom temom izrekli i da se radi o institucijama koje su poput opština, javnih uprava, da su se žene javljale upravo iz takvih institucija. Kako reaguju te opštine, odnosno javna uprava, kada im se vi obratite? Da li se to brzo menja? U najvećoj mogućoj meri se poštuju naše preporuke. Imate slučajeve gde je 100% prihvaćena. Imali smo i slučajeve gde je zaista u potpunom procentu da su sve lokalne samouprave, državni organi prihvatili. Jedan od njih upravo i jeste način računanja ocena prilikom napredovanja, da se upravo računaju 2 uzastopne ocene, a ne da se ne pravi prekid kada je žena odsustna zbog porodiljskog odsustva ili odsustva radi nege deteta. Dok tu imamo jedno prihvatanje, umeđu vremenu je i došlo do promjena u zakonu, tako da tu imamo sada jednu potpuno čistu situaciju kada se radi o ženama u javnom sektoru, dakle u državnoj upravi. Međutim, to nije situacija i u privatnom sektoru. Vidimo i sami to istraživanje negde i nama je potvrda našeg rada. Volimo uvek i mi da se preispitujemo, prosto da li mi uvek sve vidimo kako treba i da li naša praksa pokazuje realno stanje. Evidentno je da je ovo istraživanje jedno od onih koje potvrđuju sve one probleme sa kojima se žene suočavaju u praksi. Ne kažemo sigurno da nema i muškaraca koji doživljavaju diskriminaciju, kao što vam neću reći ni da ipak imamo pozitivne pomake i upravo zahvaljujući prijavljivanju. Jer ako samo se nije rešio onaj problem koji je stavljen pod tepih i pred kojim smo zatvarali oči i koji je tolerisan. Jer vi ako budete tolerisali i ne budete prijavljivali, pa neće se niko boriti za vaša prava. Vi prosto morate da prijavljujete. Mislim, evo gledala sam ovaj primjer koji je prosto dramatičan u Juri, gde imate godinama jedno protivpravno ponašanje, pa evo vidjeli smo reakciju inspektorata rada. Volim da pomenem i prosto primjer kada institucije funkcionišu, jer mi se neće niko drugi da reši ovdje naše probleme. Da, nažalost, tek posle toliko godina, kao što ste i sami rekli, onoga što znamo što se dešava u Juri. Ma Jura mi je drastičan primjer, zato sam i želela prosto da pomenem. Jasno. Gospođo Janković, hvala vam na vašem vremenu i na razgovoru. Hvala i vama puno.